Saruandoro na kaloko na Radio Fiji 1 ndo may wiki na buongani binano. Nisambolo binaka na ngono boro taki ni rongo sere na ngona nindre ko malolo. Nisambolo binaka. Hoyo wa meli kilangi. Ningi nama kati umena nungu bengi rawi maina moni tiki na warombuka na ruwa kina wana kaloko na ngona ni rongo mani sana. Waki na wono na ngona ni rongo sere na Radio Fiji 1 na ndo may wiki na buongani binano. Nisambolo binaka sai kwengo na boleleka ni nonde tukutuku era rota ka bolebu na ililu ni mata ni tu oborenge mani marama na nondo to lubu e bana dorbo ena moni madawa tuku no mani marama ni rota bolebu malate ni asenga taboda walenga na ribote ni matambose na water safety kasa rongo bagitale na itukutuku ni lenga e kawo isarakina bolebu kakaya ni sa nonde tabi todoko menda babulidir na lubenda enangalo keina tatango makia wai e bandi tatalangao ana na isoro mai na tamatata ni visa ni sa laurai na ngono to na dorbo amba kitini ka ono tini ka diwa keina rua sangabulu ka na maki mena waeduri na ndua na ngauna leka mayongo na beisele vagabuni wai era bono mundi me bidana miniti na lomoni palimendi ena mataka ndendai ena bukundra na wekanda mai Vanuatu esa waeli na non rambula ena buni dangilamba pem e wande itaka pa kino bani marama ni sa tu baro viti me tokona na inu anu Vanuatu ena buni ngauna rendre endon maka ena ngauna ngo ia sana beauty tiko ena bongi ndendai ena wanga buga na Fiji Airways endo na mate la lako ba mata ni tu ena ken laki ndikebi na bgadada kana maki mena liuta saranga na timongo na daga ni bgadoko ena mata ni tuongo ena ngandrebi bolebu na buli merawa ni bgalele taka na beito bimate sianga ni ndaundewa kandondonu me tekivu mai korni buli ena nona boso tiko ena programu na for the record ena FBC TV ena bongi e warita ko Dr. Wahid Khan na bagalis-lesi daki ni Fiji Diabetes etu kina ni sianga ni mate ni kawa se ambaki ni mbula se dabatale na mate ongo e bunga mai na kiana laukana e sona kakana sianga ni mbulu binaka ena bimbini nonra bagamata utaki na ngone eni warau ni kakana mbulu binaka merawa ni ra tomana tingana kiana wangataki ka sianga ni wabu mate bogalebu kina gitu ena watu utaki na nonra tu dhambe dhaki kina finala na Telecom Fiji Warriors ena sot ni Pacific Rugby Challenge ena sota era na delindiki na kay Samoa ena buke lulungo ke waya na ganga ia ratu sana waru takiratu sar kina finala ena moniti ni madhoga tumai kina timi ni Argentina Pampers ena vengi tu teleso ena singabuke lulu na timi ni Junior Japan ena sota kay Tonga a ena nduna kaloka na kabi katarabo na non raw sota na timi ni Argentina Pampers kay Canada a ena tulno kaloko may dabe keri na bagaleka ni non de tukutuku ni weding vinaka Bula FM number 2 na serena iwasan ingaw na ni batara ni sibiti ko bekenda na diwa na tini na miniti na may pakuriti ore bengrabe na nonta ngonongo kanda na dabati ko ani na kaloko ena ka vendende ba bili na tay wali ni may dabati ko na wani matakabo na lim serti ko na bisere talio ni na namaka ndo badati ko may kina na kiana daw ro di kanamaki Bula binaka ayo salamilawa do patakia wana batara na wani dio na kaloko moni tiki na barumbuka ena Bula FM number 2 ena sere